Munas amigos, kay mundo pitiang ashka runas, hatuchis proyectosta, hatuchis videosta, hatuchis políticos kanko. A veces sunaganin no paihina kaima, héroe kaima, presidente kaima, cantante kaima, futbolista kaima, ahinata din runanin. Pero kay Hebreos 11:1 para ribanchis, héroes de la fe nispa, pikunata hagay hatuchis runas karanko, pikunacho siempre Dios wampori. Gampa héroe ki pitah. Pipita han hasta wan creen que kahil papatapi. Pitata hasta wan munakun que kahil papatapi. Futbolista tacho, músico tacho, político tacho, pitata hasta wan munakun ki. Kawari, kay héroes de la fe nisga ahinatan diriwanchis kay Hebreos hatun tagay ning 11, hucho itagay ning kay pagarin chay manta parlariso. Dios pihap ikuspaga, zikuchinchik, nisgas ninta chegata, junt amanta, suyas ganchekta, Dios pi. Hap ikus ganchekka, manaraj, zikus ganchik kunatapis, kasganta, rikuchi. Imapitah kay hatuchis runas, nisungma kay Noé, Abraham, Job, Jacob, Moisés, paikuna imapitas por rango. Creeningo paikuna hasta pipitas carga. Imaraikuta hatuchis líderes hatuchis runas caranco. Paikuna confianzango Dios pi carga. A veces no ganchi confianza suma que runaspi, pero runas mai chica bueno pues cachungo fallabanchis. Charego que pagarin pi munas amigo Dios manda hapikui. Charego primer mandamiento imanintah. Ama Dios kunasta kay patapi ruakuichu, porque chay Dios kunasa chinka ponganku, huañi ponganku, y gantah chay día mancha y sufrimiento mayaikunki, mana Dios ta kausainiki bichoraranki chayga. Y mana itata kay munan, kay neita munan. Gampa Dios niki kunan kama trabajo, gampa Dios niki kama kunan salud niki, gampa Dios niki kama wawaiki, gampa Dios niki kama wasiki. Y may diachos gang chay kunasta chingi chayga o may kunachos wañupugangu chayga gampis wañupuita munanki mana Dios ta causa inigipi choranki chayga. Tata Dios pa palabra niwanchis no ganchis paipi creenanchis tian chilmiyuspa paipi creenanchis tian tal vez mana rikunchichu pero paipi creenanchis tian tukuy songoan. A veces ganga wahlado país marreita monanki chayga o a veces caimanta wahlado departamento marreita monanki chayga flota malosiyunki o si no manche avión malosiyunki avión malosinki chayga ya chanquicho gan picho che avión ta manejasan mana ya chanquicho flota pi tal vez zikuah pichos manejasan chayta pero gan seguro che auto malosiyunki chay flota malosiyunki destino iki machayana ikipaj o si no gan seguro che avión malosiyunki destino iki machada yipah, pero gan mana chay runata resinkichu. Tal vez piña runa, tal vez runa preocupaciones niyo, tal vez runa puño niyo, puño banga chayri, mana ga ahinata dinkichu, sino gan chay runa pi confianki. Pero imaraikuta kunan gan mana Dios pi hasta un confianza y cancho, tal vez mana rikunkichu, tal vez mana payon parlankichu. A veces es que runanin Dios imaraikuta mana parlamuancho. Munas amigo, gampa Dios pa palabranta uyarita munankichu. Kay Dios pa palabra. Pai parla nasun munankichu, gam Biblia tañawiri y pai Biblia necta parlarizonga. Munas amigo, gan ganki hatun runa Dios pi creinimpi. Bendiciones.